Hayırlı gün, benim подписчикларым, beni karab barıcılar, hem de tuğanlarım, dostlarım, babalarım, anıklarım. Yine kara güzeli, men Кәбестә aşı pişirem. Hemen kara güzeli. Mene Кәбестә, mene kıyar, turap katırıp koyganıyım. Yani Кәбестә aşına koşam, mene kişir katırıp koyganıyım. Ansa da koşula, pomidorlar, mene piris, ana şula içine tuturup koyam men, tunduram, onları mene kışkını, mene şulay ovощалар bitkende men alam da pişire başlayayım. Mene bunda pomidorlar уже ezilgen, наверное. Вот, kichkine chili pomidoru ezilip bitkince ko'rsatayım sizga. Кәбестәni, конечно, satıb aldık. Bitti bizning o'stirgan ранний сорт, поздний сорт da kichkinagina bo'ldi. Bu yil Кәбестәni yaxshi o'stira olmadik. Mesela iyi yılı bulmadı. Aldığısı yanlarını bir şey öskeni. Mene очень вкусно получается. Каз etti, ürdek etti. И mene buzov kaburgalısı koşam. И şunda tavuk etti de koşam mene kadar gitken. Очень вкусно получается etti. Mene şulay pişiririz. Приятного аппетита. Әлі бұл пішіп бітмеген. Мен тегі фрукт нелерін көпсеттір içine sizге ettim. Міне қазір мен pişirген жиенам. Қыш тілі. Міне қыш тілі дейбінде. Бізде шулай галстук кемесі ясырыз да біз көкөйлерді шулай аталайынды. И міне қарағыз. Белый теремек деген әрі. Mene пешкеш көрсетtirmeye masında. Yarı, пока-пока. Приятного аппетита нам.